Znamo da je vatra posledica sagorevanja organskih materijala i vazduha, ali zar se ipak nekad ne upitate šta vatra zapravo jeste? Zašto je plamen gasa plav, a drveta narandžast? I zbog čega se plamenovi kreću na tako privlačan način? Hemija nam može dati odgovore u vezi sa sagorevanjem, ali je light show čista fizika. Kada plamen čisto sagoreva, poput gasa ili osnove plamena sveće, vrelina pobuđuje molekule da emituju svetlost, obično svetlo plavu zbog atomskih prelaza. To je kvantna mehanika. Sada, kada gorivo nije tako čisto i ne sagoreva u potpunosti, poput drveta ili uglja ili vrha plamena sveće, i dalje postoji malo plave svetlosti, ali se ona ne vidi jer je potisnuta svetlošću svih čestica čađi i dima. Dakle, zbog čega vreli predmeti svetle? Termodinamika. Proces koji se zove zračenje apsolutno crnog tela čini da svi predmeti svetle određenim bojama u zavisnosti od njihove temperature. Razlog zbog čega ne vidiš ljude oko sebe da svetle je što smo mi previše hladni da bismo vidljivo svetleli. Zato su lava, parče gvožđa ili čađi u plamenu svi dovoljno vreli da emituju onu poznatu crveno-oranž svetlost. A zbog čega se plamenovi poput jezika uzdižu ka nebu? Gravitacija. Zemljeno privlačenje čini da se vreo vazduh uzdiže i ova konvekcija oblikuje plamen i njegov karakterističan oblik. Ukoliko upališ šibicu u bestežinskom stanju, plamen se širi s polja poput balona. Nema ničeg što bi reklo u kom pravcu da se kreće, tako da se on kreće u svim pravcima.